Hierdie is week 1 van my oefeninge. Ek gaan nou eers strek dat ek nie beserings kry nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aan 'n been. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aan 'n been. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. My oefenplan behels my hele lyf. Ek gaan basies my hele lyf oefen. Van bene, maag, arms, skouers en bors. Eerste week gaan ek net 2 stelle doen omdat ek nie gewoond is aan dit nie. Eerste oefening lunges. Lunges is vir bene. Tweede oefening gaan ek 12 push-ups probeer en dit is vir bors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vir die derde oefening gaan ek 15 sit-ups probeer en dit is vir maag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vir die vierde oefening gaan ek skouers doen met 3 kg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ek hoop by die derde week kan ek 5 kg doen.
Vir die 5de en laaste oefening gaan ek arms doen met 3 kilogram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Ek hoop by week 3 kan ek 5 kilogram doen. Nou gaan ek afwarm dat my spiere nie meer so styf gaan wees nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Een, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Een, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Een, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En dit is week 1. Ek gaan al hierdie oefeninge vir 1 week doen.